laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Allahi ta'ala wa barakatuh. Alay jama on yaafoto ne retarda e miniti 5 ha miniti 10 fii e waawu filmude ara musidɓe men goo kadi wonɓe nokku goo ka woɗɗiti waaway naftorde darso aray kadi musidɓe men goo ka yaasi aray hiɓe tawa e darso mo wonɗen janngude ɗo on aray ɗo en fuɗɗade darso on ko fii suwar min hayati sahaba si neeɓi andintinte si innama suwar ko jam'u suura ko woni suura ko photo ɓe maana ko photoji seeɗaji si yewtirama photoji ɓe maana ko suɓugol ɗo eɗa gurdam neɗɗo ɗan o wata hollude ɗan fof kono ɓe suɓay woni e yoga e ko sahabaɓe ɓen wuuruno e mum golleji ɗi ɓe waɗuno e yaltina ɗin ɗon holla jama on en wata hollude gurdam goɗɗo no wuurino no fuu joni wi'uɗen koko wona hollede ɗo ko fii sahabaɓe ɓen mana ko fii taalibaɓe ɓen si tawi noon taalibaɓe wayi ni haray ɓen andi kisan kelɗere ɓe taalibaɓe ɗo koko iwri kaka kerɗere kalama ko maɓɓe mana ko needi nulaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam woni yaltutude e ɓe sahabaɓe ɗo ɓe heɓa ɗi jikkuji ɗo ɓe heɓa ndineedi ɗo ɓe waawa gollude ɗe golle ɗe ɓe waɗi ɗo jama on waawa naftorde fii honɗum ɗum ɗo no holleede bani adama ko yewta wo ko o yewta haray mo haton jini yi'ugol misal ko yewta ko sino yewtede fii cuucal no haton jini ka o yi'a misal sino yewtede fii ngorgu no haani ka o yi'a misal sino yewtede fii nunɗal no haani ka o yi'a misal joni si a yi'aali misal ngal a jiñata kono so a yi'i misal ngal a jiñay an kadi wakkiloɗa inna mi wakkilo mi wa'awa kaari ɓaydo ɗum kaari waɗi min kadi mi waaway si tawno a yi'aali ko waɗi ayne gooto waawata ɗum ɗo kono si goɗɗo waɗi ɗiɗo waɗoyay 10 waɗoyay 5 waɗoyay kono fanni on tigi waɗaali o yi'aali ka waɗi hare mo tanƴini laatotaako ko ɗum waɗi haray neɗɗo fof neɗɗo no haani ka o ƴetta nokkugo ko ɗum waɗi hay ka tagudi hay si gandal ala fus ala pay kum si yimoɓe mum no waɗa goɗɗum o ñembay o waɗa awa pay kum mantoray mawɓe ɓe o andi ɓen o mantoray ɓen ɗon minna kaarijo joni noon ka diina ɗo haray ɗen hatojini enen kadi e misalji tawaten inna ɓayde ɗi misalji ɗo waɗi haray diina kan tigi tigi on no e goɗɗo no wawi waɗoyde ɗiɗo janngo ɗum waɗi si yewtama fiiɓe sahabaɓe ɗo fuu mo ɓe ƴettama seeɗa mi wi'i no woodi sahabaɓe ɗo fayda a wata ñentinde ɓe e golle ɗe ɓe waɗi ɗen tigi kono ɗa wawi ñentinde ɓe e goɗɗum bi maana wakkilare nden a wata ñembinde ɓe yahugol piiroya kono a yii wakkilare nde ɓe wakkili nden e ngo piiro ngo ɓe piiroyi an kadi a wawi wakkilade sengo goo yani heɓa e maɓɓe wakkilare a yii cuucal ko ɓe heɓi kon fii dartagol ayɓe maɓɓe ɓen no gasa hara ayɓe ɓe wona gootum an kadi a heɓo e cuucal ñande goo dartagol woɓɓe goo a yii wakkilare ko ɓe woni wakkilare kon dewal Allah no gasa on fotoyta ka rewgol Allah kono an kadi a wakkiloto fii rewgol Allah ngol moƴƴa kono ɗiɗo fof wonɗe wiwde haray ko yen wakkilo jangen suwara min hayati sahaba
hunde wotere no ga de wattanten haqqile mum siɗen yewtude fi sahabajo goto piiji buy natora e nder ton fi jihadiji mawɗi natora e nder ton fi masalan janngugol alqur'ana natora e nder ton ma hittingol fi sadaka natora e nder ton ma tinnagol fi rewgol Allah natora e nder ton haɗa yewtude fi goɗɗo kono haɗa piiji buy marɗi valeur no natude nder ko wonɗa yewtude kon haɗa ɗum ɗo fof suusina e neɗɗo waɗa ha o wakkilo haɗay hande darsu meɗen on ko fi o sahabajo nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam maketeɗo usamatu bnu zayd usamatu bnu zayd ko sahabajo ɓiɗɗo sahabajo nene makko kadi ko sahabajo usama tubnu zayd wewɗen ko sahabajo nulaɗo ben makko ko sahabajo nulaɗo nene makko ko sahabajo nulaɗo ko jibinaɗo kadi e nder l'islam o anda ko wiigo rewgol sanamu ko mawɓe maɓɓe rewayno kanko Allah arsuki mo o jibina e nder l'islam o jibina kadi ka galle nulaɗo manan galle hiɓɓonirɗe e galle nulaɗo ɗen ɓeygure jogonirde e ɓeygure nulaɗo nden ɗum ɗo hokkimo piiji buy e nder gurdam makko ɗan ka o haani mantorde o weltora ko ɗum waɗi ko ɓe atti windude ɗo inna aba usamata kana ahabba ila rasulillahi min abik wa kana huwa ahabba ila rasulillahi mink ɗo ko min kalami lfaruqi libnihi abdillah ko saydna umar yewti ɗum abdullah ibne umar mo makko eɗon andi ko hombo woni umar ibne alkhattab eɗon andi kadi ko hombo woni abdullah ibne umar kono ko honɗum waɗi saydna umar ɓayru ko kanko woni khalifa on feendo o woni khalifa on si himo sendude ko julɓe ɓe jonnete kon rabita e man ko ɓe hendoto kon o ƴettuno riwaya go ɓe inni o ƴetti guluuji 3 o waɗani usama o ƴetti guluuji 2 o waɗani abdullahi mo makko riwaya go wi o ƴetti guluuji 5 o waɗani usama o ƴetti guluuji 2 o waɗani ɓiɗɗo makko on abdullah ɓiɗɗo makko on heññaali onni baba a ɓurni usama e hoorele min mi tawama jihadiji ɗi o tawaka mana siko fi wakkilagol fi ɓantugol l'islam yaha badri ya uhud ya nokkel ɗi fof miɗo adimo par ce que miɗo heccimo min mi waɗi jihadiji ɗi o waɗali baba makko inni deƴƴu mi landakima ben o hari nulaɗo no yiɗimo ɓuri bemma yani ɓuri lammin o hari nulaɗo no yiɗimo ɓurma joni noon ɓe nulaɗo yiɗinoɓen be mi ɓurnana ɓe fi nulaɗo feƴƴini mi ala yejjutude wondema ɓeɗo hari ko yiɓɓe nulaɗo yo be mi weltina yiɓɓe nulaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam an nulaɗo no yiɗuma mi gari nulaɗo no yiɗilan kono hari nulaɗo no yiɗi zeydu ɓurilan no yiɗi usama ɓurma yoni ko ɗum waɗi simi ɓurnani usama e hoorema an woni nahnu l ana fi sanati sabi'ati qabla alhijrati fi makka hiɗen hande fewno ɗo ni ka hitande 7 e ado hijra on wadde ɓe mana hitande 7 nden ado hijra on wadde ɗum ko hitande honde hitande 7 nden ado hijra ɗum ko hitande honde no haɗa ko hitande 6 nden haɗa ko hitande 6 nden par ce que haɗa no lutti 7 o wi ko 7 lutti ɗo e hijra on
are ko jelu hebi ado hijron hande her ko sappo e tati ka so inni no ado hijron duubi jeedidi are ko ga hitane jeega bere wonde am fami simi inni joni e dum do hare ko dum do lutti qabla al hijra wa inna li min al bi'tha wa inni qabla al hijra wa rasulullah sallallahu wa salamuhu alayhi yukabidu min adha quraish lahu wa li ashabihi ma yukabid ne hitande do tigi nulaado sallallahu alayhi wa sallama no maapori moƴƴa e lorraaji quraish ɗin hiɓe tampiri moƴƴa tampere ko quraish woni tampinde ɓe kon kamɓe e sahabaɓe maɓɓe kon alkabadu ko tampere yukabidu mana himo tampa wa yahmilu min humumi da'wati wa a'ba'iha ma ahala hayatahu ila silsilatin mutawasilatin min al ahzani wan nawa'ib nulaaɗo no ronditi sattendeji da'wa on sattendeji waylutuɗi gurdan nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam watti ɗan wasi ko jolokowal tokkinirangal hakkunde sunnuji e tampereji mana o sunnuɗo iway tun sunnugo ara nde tampere ɗo feƴƴa tun tampere go hikka ɗon way wasi ko jolokowal no jolkindira nde sattere ɗo iwa ndeɗa ara nde ɗo iwa ndeɗa ara nde ɗo iwa ndeɗa ara wa fima huwa kadhalika ashraqat fi hayatihi bariqatu surur e nder koko ɓe wonno e mu'un ɗo Allah on addani ɓe honno wi'ede lan fajohum welo welo mana jalbendi welo welo فلقد جاءه البشير يبشره أن أيمن وضعت غلاما هلتو ويلو ويلو أري هلتي بوندما أو سديدو ويتدو أيمن وجبني بابا غوركو فأضاءت أساريره عليه الصلاة والسلام بالفرحة وأشرق وجهه الكريم بالبهجة maana yeso mabbe gon jalbiri welo welo asariru wajhi ko dum nyuribinoto do kon si goddo setini yeso gon fu waday honno e delan iskaliyeji notonira nyurbino amma so weltike hentoto joni non yeso no la gon henti sabu ko be welti kon ko aymana jibini kon bobo gorko فمن يكون هذا الغلام السعيد الذي أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا السرور كهم بونتا أو بوبو ملادو أدندو نولادو ويلو ويلو mo nulaaɗo weltori jibinande mum iskin goɗɗo jibine nulaaɗo welto ko hombo mari ngal o arsike ɗo innahu usamatu bnu zayd ko o wi'eteɗo usamatu bnu zayd nulaaɗo weltori jibinede muɗum ولم يستغرب أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجته بالمولود الجديد وذلك لموضع أبويه منه ومنزلتهما عنده hay goto e sahaba ɓe ngalɗaali ko nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam weltori o boobo jibinaaɗo ɗo ko haɗi ɗum ngalɗina ɓe ko sabu nokku ka nene makko e baaba makko wonani nulaaɗo on sallallahu alaihi wasallam e martaba e teddungal ko ɓe mari kon ka nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam joni ko hombo woni nene o ko hombo woni ben makko fa ummul gulami hiya barakatul habashiyatu al mukannatu bi ummi ayman nene makko
ko baraka o wi'ete alhabashiya bi ma'ana jeyaɗo Éthiopie ko leyɗe kawtuɗe ko baharo woni hakkunde majje gaɗa e ganin yimɓe Éthiopie ɓen no lumbayno yaha Makka to haa ɓe hoɗira ton woɓɓe maɓɓe woniri ton Bilalul Habashi ummu Ayman al Habashiya o wano noon hari caamitoye maɓɓe no tonɗe joni noon oɗo barakatu o wi'ete ɓiɗɗo makko o mo atti yibinne on ko Ayman wi'ete wona ben Zeydu woni ben Ayman ko gorko go attinomo jombude o jibinani mo Ayman ɓayɗon gorko ɗon feƴƴini on tuma noon Zeydu ibn Harisa jombimo oɗo وقد كانت مملوكة لآمنة بنت وهب أم الرسول عليه الصلاة والسلام فربته في حياتها وحضنته بعد وفاتها ففتح عينيه على الدنيا وهو لا يعرف لنفسه أما غيرها أو بركة الحبشية نودل تنيدو أيمن hari ko Aminata bintu Wahab yumma nulaɗo sallallahu alaihi wasallama jeynomo yani ko baben nulaɗo Abdullah ibn Abdul Muttalib jeynomo o okki ɓeygu makko Amina on tuma hari ummu Aymana ko paykon o ɓannitimo ɗon o ne'imo o wondi e makko ha o janɗi kanko kadi hande kadi ɓayro nulaɗo sallallahu alaihi wasallam jibinama tawi ko kanko wonno no wolirten noon jiwo on ka suudu ko kanko dankoto no nulaɗo sallallahu alaihi wasallam nulaɗo udditi gite mum yii aduna o anda goɗɗo goo si wona ummu Aymana no andi yumma nulaɗo ko hari nulaɗo ko ɓe duuɓi jelu si o feƴƴini duuɓi jeego joni noon nulaɗo fendo on tuma hari ko ummu Aymana e yumma nulaɗo wondi mana ko ɓeeɗa woni wallude ɓeeɗa dankagol joni noon ɓayru nene on yehi o boobo on anda si wona wonnoɗo dankade mo takko nene makko on ko noon o andi fa ahabbaha a'maqa al-hubbi wa asdaqahu wa kathiran ma kana yaqulu hiya ummi ba'da ummi wa baqiyatu ahli bayti nulaɗo innaydo o ɓe yiduno ummu Aymana o moƴƴa giggol laaɓugol toujours ɓe makayno ɓe ko nene an ɓaawo nene an yani si nene an feƴƴi hara ko ɓeeɗo woni nene an ko ɓeeɗo kadi woni luttano on ka galle amen hari ko baaben an e nene an e ummu Ayman baaben an feƴƴini mi jibinaka yumma an feƴƴini ko mo mi duuɓi jeego hande kadi ka galle ton hari lutta hay goto sina ummu Aymana ko oɗo woni luttano on ka galle amen hadihi ummul ghulami al-mahdhuz ko oɗo woni yumma kum pay kun arsika kun ɗo amma abuhu si en landiti fi baabe makko fahuwa hibbu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Zayd ibn Haritha baabe makko ko yiɗaɗo nulaɗo on sallallahu alayhi wa sallam wiyete ɗon Zayd ibn Haritha hari nulaɗo no yiɗunomo e jangi sira makko on e darsu feƴƴunoɗon ɗo wabnuhu bittabanni qabla al-islam hari nulaɗo on no ƴettimo ɓiɗɗo mu'um ado l'islam on arde wa sahibuhu ko sahabajo makko wondiɗɗo makko wa mawdi'u sirrihi maranowo mo gundo makko mo o gundonirda o marana mo gundo makko wa ahadu ahlihi goto e ɓeygure makko nden kadi o Zayd wa habbu nnasi ilayhi ba'da al-islam si islam o iwi hare alama nulaɗo yiɗi hewti Zayd oɗo nulaɗo no yiɗunomo ɓuri fuu wa qad fariha almuslimuna bi mawlidi Usamata ibn Zaydin
kama lam yafrahu bi mawludin siwa julɓe ɓen weltorno ko usamatu bun zayd jibina kon ko ɓe weltaaki jibinande goɗɗo go wanumu dhalika li anna kulla ma yufrihu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yufrihuhum ko waɗi hari kala ko weltinayno nulaaɗon sallallahu alayhi wa sallam weltinayno sahaba ɓen fof wa kullama yudkhilu surura ala qalbihi yasurruhum kala ko addayno welo welo ka ɓernde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallama sahaben kadi yiɗeno nden hunde ɗon fa atlaqu ala al-ghulam al-mahdhudh laqaba al-hibbu wa ibn al-hibb e jammimo o suka o bobo yiɗaɗo ɗo wondema ko giɗo ɓi giɗo kanko tun mari nden jammore ɗon e sahaba ɓen fuu hay goto heɓali nde ɗo jammore ولم يكن المسلمون مبالغين حين أطلقوا هذا اللقب على الصبي الصغير أسامة جلببن هذه بفجنتنالي sabu jammugol mo nde jammore ɗo ko ɓe jammi kum pay kum bobo hon toso kum ɗo wiyetekon usama wona feƴƴintingol sifa ko annduɗa farbaɓe ma awluɓe ma ñamakalaɓe ko mantata goɗɗo kon hewtinamo ka o hewta wi'amo ko o wawata waɗamo ka o ala o andi ɗum ɗon kamɓe ɓe feƴƴintinayi si minima ɗo joni kaari jonkonakiri ono wawi wasi ko an jeeyi konakiri fof eno ɗo kono ɗo andi ka haqiqa tigi tigi enen konakiri o na e juuɗe ma woni kono andi ɗum ɗon ko feƴƴintingol tun fino haala welira kono ɓeeɗo si ɓe innino alhibbu wabnul hibbi hara wona feƴƴintingol haqiqa noye mum فقد أحبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه حبا تغبطه عليه الدنيا كلها نولادو يدنو أو جيجول أدنى الله أنفو يلوتو نهبغول سفنغال غول جيجول نم كنولادو يدنو أسامة كون أدنى الله أنفو يلوتو هبغول سفنغال جيجول إمور دي نولادو فقد كان أسامة مقاربا في السن لسبته الحسن بن فاطمة الزهراء أري أسامة بن زيد أودو في مقدندري الحسن جد الجو فاطمة الزهراء تانرا ونولا دون كدوبي فايدة كو بغوري إذن عندي سبت سوالا ما حالا عرب هراي كو تانرا تلما كبيب ريوبي amma taaniraawo ka ɓiɓɓe worɓe ko hafiidu wiyete hafiidu ko taaniraawo telema ka ɓiɓɓe worɓe amma si innama sibtu aray ko taaniraawo telema ka ɓiɓɓe rewɓe jooni noon alhasan ko taaniraawo nulaaɗo telema ka ɓiɓɓe rewɓe fatimatu zahra woni nene makko wa kana alhasanu abyada azhara ra'i alhusni شديد الشبه بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكو الحسن او هاريكو آدن دانيجو لبادو يودو ngari nandudo e nulaado nandande tiidunde sallallahu alaihi wasallam sabu ko sore makko o nandi wa kana usamatu aswad al bashara aftas al anfi شديد الشبه بأمه الحبشية أسامة قول غري باندو دبي دكينال الأنف الأفتس كينال دبي دينال يعني كينال نوالي هيمو ناندو نو موجة انين مكو أيمنة الحبشية ko Allah watta kon ɓeeɗo ɗiɗo ɓe fof kaka galle nulaaɗo oɗo no rawni pe oɗo no ɓawli kiro lakin arrasula salawatullahi alayhi ma kana yufarriqu baynahuma fi lhubb ɗugge wawde noon oɗa no rawni oɗa no ɓawli ɗum waɗali nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo sendidir giggol ngol hakkunde maɓɓe
hari be fonnibe ka giggol faqad kana ya'khudhu usamata fayadahu ala ihda fakhidhayhi wa ya'khudhu al-hasana fayadahu ala fakhidhihi al-ukhra thumma yadhummuhuma ma'an ila sadrihi wa yaqul Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam si ɓe toolike ɓe ƴettayno Usama ɓe joƴƴina e busal maɓɓe go'o ɓe ƴetta Alhasana ɓe joƴƴinamo e ngala busal ɓe ƴetta ɓe ɗiɗonon ɓe takka ɓe ka ɓernde maɓɓe ɗo ɓe inna Allah ɓeeɗo ɗiɗo no welalan Allah mi torikema yiɗuɓe Allah miɗo yiɗi ɓeeɗo mi torikema yiɗuɓe. وقد بلغ من حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة أنه عثر ذات مرة بعتبة الباب فشجت جبهته. حكما كنولا صلى الله عليه وسلم يدي أسامة نيندغو o yanuno ka feendo dambugal baafangal o hunki e baafangal ngal barminimo ka tiinde wasala damu min jurhi ƴiƴan ɗan ili fa ashara annabiyu salawatullahi wa salamuhu alayhi li aishata ridwanullahi alayha an tuzila dama an jurhihi falam tatib nafsuha lidhalik. ɓeeru ƴiƴan ɗan ili ka yeeso Usama to ngo ɓaleho nulaaɗo inni ɓeengu maɓɓe Aisha immo fitta ƴiƴan ɗan ka yeeso makko kono o tawi o wakkilaaki. fa qama ilayhi nnabiyu salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ja'ala yamussu shajjatahu wa yamujju ddama wa huwa yutayyibu khatirahu bikalimatin tafidu udhubatan wa hanana. Nulaaɗo tigi immi yehi haa hewtimo ɓe ara ɓe matɗo ka barmi ɗon ɓe siiɓo ƴiƴan ɗan ɓe tutta fiino ɗan yorira ɓe siiɓo ƴiƴan ɗan ɓe tutta si ɓe tutti ɓe yewtama koli honno konnguɗi welɗi ko waawata ɓuttinde ɓernde on tigi e yewtamo konnguɗi welɗi kamɓe tigi ɓe siiɓo ƴiƴan ɗan ɓe tutta fiyo a yooru. wa kama ahabba rasulu salawatullahi alayhi usamata fi sigarihi faqad ahabbahu fi shababihi. no nulaaɗo yiɗirno noon Usamatu bnu Zaydin feendo o wonno boowo e entere ko noon tigi kadi nulaaɗo yiɗirnomo feendo o woni sagata. falaqad ahada Hakimu bnu Hizamin ahadu sarati Qurayshin li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama hullatan thaminatan sharaha min al-Yamani bi 50 dinaran dhahaban kanat li dhi yazan ahadi mulukihim. ɗaɓɓugol misal hollugol en haa ka nulaaɗo yiɗuno Usamatu bun Zeydi ɗon o gorko weteeɗo Hakimu bnu Hizam ko Qurayshiyankeejo hari o naataali ka diina kono jikke e enɗan haa jooni no hakkunde makko e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wondema kala o naataali ka diina. ñande goo o yaano Yaman o soodi ton dolekke yeeyaaɗo dinar 50 kanŋe. on dolekke hari ko lanɗo zi yazan on jeyno on dolekke ɓayro on ɗon fii makko feƴƴiiɓe yeeyide dolekke lanɗo on andi ɗum noon ko kutondirtee ɗum oya soodi ɗum o tawi o wakkilaaki wattaade on dolekke ɗon kanko Hakimu bnu Hizam o immi o neldimo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. fa aba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yaqbala hadiyatahu li'annahu kana yawma'idin mushrika wa akhadhaha minhu bithaman. nulaaɗo inni mi jaɓii dolekke on kono mi jaɓaali okkaare ni
neldaari ni jaɓaali dokkal ngal mi jaɓii doleke on kono mi jaɓaali dokkal ngal ɓayru a naataali ka diina mi faalaaka dokkal ma'a jooni mi yoɓete coggu ko sooduɗaa kon mi alaa tonnudema kono mi yoɓay ber ko yoɓuɗaa kon nulaaɗo yoɓi diinaari 50 ɓe jonni mo diinaari 50 jooni ɓayde a addaniilan a yiɗanilan o doleke mi onno e ndela mi jaɓi doleke on kono hino ɗo coggu makko on nulaaɗo yoɓi coggu doleke on ɓe henndi doleke on وقد لبسها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في يوم جمعة ثم خلعها على أسامة بن زيد فكان يروح بها ويغدو بين أترابه من شبان المهاجرين والأنصار nulaaɗo watti doleke on nde wootere e jumaare ɓe saɗɗi ɓe yehi ɓe julnoyi juma on ɓe arti ɓe ɓorti doleke on ɓe noddi usamatu bunu zeyd ɓe innimi o kima usamatu bunu zeyd kanko kadi o watto on doleke ɗon o yaltida e goreɓe makko ɓen o mantora ko doleke zi yazan on ni ko nulaaɗo okkilanmo on fo mon mo ɓe mon soodan hoore mum ma ko mawɓe mo soodani ɗum min noon ko nulaaɗo soodanila ولما بلغ أسامة بن زيد أشده بدا عليه من كريم الشمائل وجليل الخصائل ما يجعله جديرا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعو وننو وتمي ونغول غوركو بلغ أشده بمعنى جوني وني غوركو دراني دو هورمو فيني امكو jikkuji moƴƴi shama'il e khasa'il ɗum ɗo fof ko hunde wotere ne ɓayre noon ko deftere adab wonɗe jangude ko lil mutala'a ko ekkutugol ɓeya fi wawugol arabu nde ɗo windira ko ɗum waɗi o addata ɗiɗi ɗi noon karimi shama'il e jalilil khasa'il ɗum ɗo fof ko hollugol wondema hadi mo mari jikkuji moƴƴi waɗayɗimo hara himo handi e giggol nulaaɗo ngol sallallahu alaihi wasallam taafu yiɗay taafu mokoba yiɗay mokoba kelɗuɓe ɓen ko kelɗuɓe ɓen ɓe yiɗata ɓe hettinta fiimum taafuɓe ɓen hettinaymo ɓe hettini fiimum wo si aaden kelɗuɗo hettini fii goɗɗo haray mo kelɗi si nulaaɗo hettini fii goɗɗo haray on ɗon no hetti فقد كان ذكيا حاد الذكاء هذه مماري حكي موجه مولي حكي هافجت شجاعا خارق الشجاعة مسوسي كل الهاكا مسوسي هاكا توكل حتى تدم حكيما يضع الأمور في مواضعها منيني كدي هون وهون ودينك نهاني ونددم عفيفا يعنف الدنايا وعادن يندني دو كدي ويدافيجي هرسينايدي الشيء الدني كهون بأندا هرسيناي مكوبا arabu ben hari kala ko hersinta goddo o inne dum do mido mayde no buranila nanede ko mi wadi hunde kaari be inna almanaya wala danaya almanaya jabu maniya وهي الموت الدنايا هي جمع دنيئة وهي الأمر السخيف إن المنايا ولا الدنايا من وكلي وريده كنو من وكلاك هرسينيده hari ko aden reni do yondini dom mo yida kala ko neddo aybinirte alifan ma'lufan yuhibbuhu an-nas weldo wowtondirde mo waawi wowtondirde goddo kadi no waawi wowtondirde e makko so yiidi tun on wowtondira al ilf wal ilaf wal ilaf ko wowtondirgol al ulfa yani ko wowtondirede no woodi yimbe be wala wowtondirde no woodi wobbe o yiida don sikkay hari don andindire hakke ma ko weli huwonirde hari usama ibn zaid ko no woni taqiyan
wari'an yuhibbuhu Allah ade reninoɗo moƴƴa non hulowo Allah moƴƴa non Allah no yiɗnomo wadde on misal yim wa fi yawmi uhudin jaa usamatu bnu zaydin ma'a nafarin min sibyani sahabati yuriduna aljihada fi sabilillah ñande uhud ɗum ko hitande honde hitande tataɓere nen ka fergonulaɗo usamatu bnu zayd arduno e fayɓe sahabaɓe go'o hiɓe faala tawtude ka jihaadi ɓe yaha kamɓe kadi uhud fa akhadha ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam minhum man akhadha nulaaɗo daari woɓɓe maɓɓe ɓe ndaara ɓe tawa oɗo o hunnanayi yahugol jihaadi ɓe inna an aro ɓe ndaara oɗo kadi hunnanayi yahugol jihaadi on an kadi aro wa radda minhum man radda li sigari a'marihim o ɓe yilti woɓɓe an ɓe ndaara oɗo haɓinna an yilto ɓe ndaara oɗo kadi haɓinna an yilto sabu fanɗugol maɓɓe ka duuɓi fa kana fi jumlati almardudina usamatu bnu zaydin fatawalla wa aynahu saghiratani tafidani min addam'i hasanan alla yujahida tahta rayati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam no jeyano e ruttaɓe ɓe ñande uhud usamatu bnu zayd o hucciti gito e makko toso koykoyi no ila gonɗi sabu e nga'al o wata waɗoyde jihaadi e ley darapo nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam wa fi ghazwati al-khandaq hitande honde al-khamisa wa fi ghazwati al-khandaq jaa usamatu bnu zaydin aydan wa ma'ahu nafarun min fityani as-sahaba وجعل يشد قامته إلى أعلى ليجيزه رسول الله صلى الله عليه وسلم كخندق كدي وأروي وأردي إساقتا بغو بسحبا bayru be ari hari mo ƴeŋaade fino o hollira wondema a joni o janɗi o towi o ƴeŋo ha doga fiyo no laaɗo yi wondema oɗo doy joni o wawa yahude jihaade on fiyo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallama newnammo o tawe ka yahugol jihaadi ka khandaq nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallama yurmamo fa raqqa lahu nnabiyu alayhi salatu wassalamu wa ajaza nulaaɗo yurmamo sabu ɓe yii himo rerɗi fi yahugol ngol ɓe yurmamo ɓe newni yo tawtu fa hamala sayfa jihadan fi sabilillahi wa huwa ibnu 15 sana o ƴetti kaafa waɗoygol jihaadi fi sabilillahi hari himo mari duuɓi 15 15 sana fil lugha ko ni windirte daiman 10 on si tawi woni 15 woni murakkab هذا الأول يذكر إذا كان المعدود مؤنثا أما إذا كان المعدود مذكرا فتؤنث الأول تقول 15 رجلا و15 امرأة 15 امرأة و15 رجلا بولد 15 سنة وفي يوم حنين حين انهزم المسلمون ثبت أسامة بن زيد مع العباس أم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي سفيان بن الحارث ابن عمه و6 نفر آخرين من كرام الصحابة في أي سنة؟ سنة لا الثامنة بعد فتح مكة نولا نبير بيوتي مكة كهنين نبير بيوتي هنين كطائف نبير بيوتي طائف ودي تقسيم الغنائم بعرض نصب سنتي مدينة إذن فين هنين بيرو جلب بين جهامة بفو بدوغي أسامة بن زيد أرنو
kanko e Abbas ibn Abdul Muttalib bappirawo nulaaɗon sallallahu alaihi wasallam e wiyeteɗon Abu Sufyan ibn al-Haris ɓiɗɗo bappa nulaaɗon ɓeɗo tato ɓe ari ɓe dari takko nulaaɗo e jeego kadi woɓɓe go'o e sahabaɓe ɓeɗo jeenayo ɓe ari ɓe dari takko nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam hiwugol nulaaɗo fiwata ɓe waruɓe فاستطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة الصغيرة المؤمنة الباسلة أن يحول هزيمة أصحابه إلى نصر وأن يحمي المسلمين الفارين من أن يفتك بهم المشركون كبين جينا يدو نلا صلى الله عليه وسلم ولي تري هوري بفندي كون هاري بغمدني الله hibe suusi hibe wakkili ko ɓeɗo nulaaɗo wallitori ha luttuɓe ɓen arti ɓe waɗi ko julɓe ɓen folano kon ɓe wayliti wontani ɓe polgal hari julɓe ɓen wawama kono ɓayruɓe dartike ɓe yilti ɓe wawti heferɓe ɓen hande kadi bawal ngal wonti polgal ɓeɗo kadi Allah waɗi sabu no nulaaɗo huutori fiyo ɓe wawu hiwude dogunoɓe ɓen haɗa ɓe jokkitaliɓe ɓe re'aɓe tawi hande kadi julɓe doguɓe ɓen heferɓe ɓe wata ɓe ɗaɗade sabu woɓɓe gono no haɓude ɓe ko si tawi heferɓe ɓen no heeɓi lawol si ɓe jokkita ɓe kono noon woɓɓe no jokkiɓe no haɓude ɓe tawi alaka ɓe doga ɓe ɓe dartoɓe wonɓe ɓe haɓude ɓe ɗo ko ɗum walli ɓe dari ɓe heeɓi polgal aray darsu Usama ibn Zayd on no lutti feccere en daroto ɗo inchallah ha darsu aroyowo on aray iɗen jarni musidɓe men wonɓe hettade ɓen ka yaasi musidɓe men ɓen wonɓe joganiɓen radio ji ɗin Belgique e wonɓe ɓen kadi Europe e wonɓe ɓen to fof haray ɗen jarniɓe ɗe weltaniɓe haray connectagol e darsu on hewtinano kala julɓe musidɓe meɗen kaɓe woniri wo adna on fi yoɓe waw naftorde darsu on e tori Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗanɓe ka mandake maɓɓe moƴƴe ñande dargal haare ɗen tori inchallah yo Allah newnan en darsuji wawaɗi nafude julɓe ɓen ɗo wo ka yaasi o haare ɓe fof maɓɓe ɓe jannama ɓe weltanama haare kadi wonɓe filmude ɓen fi internet on kadi ɓe janna ɓe weltana haare inchallah ɓeyday yanñude fino julɓe ɓe fof naftora wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓangal e wiiɗo Hakim ibn Hizam o nelduno nulaaɗo dolleke soodaɗo 50 dinar nulaaɗo inni ɓe ƴettata neldaari nin kono ɓe jaɓi jikke ɗen ɓe weltori doleke on ɓe weltori kono joni wona dokkal joni wona e ngeygu ɓe yoɓa e coggu doleke on ɓe yoɓa e coggu doleke on haray no dagani julɗo ko o jaɓa dokkal keefeero kono piiji ɗin ko eɓɓeteeɗi si tawi ngal dokkal ɗon battinoya e janngo e hoore diina kan ma e hoore on okkaɗo ɗon fi yo jaɓano oya goɗɗum go'o ko hananano jaɓandemo hare wato jaɓu dokkal ngal si tawi noon ngal dokkal kangal iwri ɗon hay hunde iwtiroyta ɗon ɓaawo telemma e faaleji waɗanede goɗɗum ma nafirede goɗɗum hare on tigi no wawi ƴettude joni nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam faalaka yo heefeɓe ɓe innu no wayi waade wo no wayi waade meɗen tambitimo do no wayi waade o min tawtalimo kono ko minen tambitimo minen waɗandemo hunde kaari minen waɗandemo hunde kaari awa ko komin woni waɗandemo ɗo ko ɗum wallimo haa joni mo wadde golle makko ɗen nulaaɗo faalano ko e ɗum ɗo yaltutu wonnema hande kadi ko kamɓe woni tambiti nulaaɗo ko ɗum waɗi nulaaɗo hakke ma ko ɓe weli huwonirde ɓe jonnitaali mo doleke on yo huutu jikke ɗo addiɗen ɗe so yaali
kono ɓenni joni hino mi yoɓa e joni wona e ngeygu joni mi sooda mo e juuɗe ma ɓe soodi doleke o ɓe wonno ƴettude mo ɗon e ɗon kadi okka Usamatu bnu Zeyd kono ɓe yehi ɓe wattimo ɓe julniroyimo juma taw ɓayde ɓe julniroyimo juma noon si ɓe ɓortimo ɓe okkitiri andi ɗum ɗo fof ko hollugol wondema nulaaɗo sallallah alih w sallam faalaka yo jikke sooyu faalaka yo jikke ɗe bonu kono wona kadi yo ɓe yeeyu diina maɓɓe kan wona yo ɓe wonu aaden lo'uɗo e yeeso ayɓe maɓɓe ɓe ɓe taw haray ɓe dolmi ɓe yeeyada diina maɓɓe kan kono tedduɗo ɓe teddina on tigi holluɗo ɓe jikke ɓe holla mo jikke teddinɗoɓe ɓe teddina mo kono wona ɓe accude ko ɓe arani kom enen si tawi wondema wonɗoma okkorde on janngo ɗum ɗo wonoyta sabu fii ya waɗu goɗɗum ko diina kan haɗi ma ya jaɓo ko diina kan jaɓinama tawi si ko waɗowo sifa ɗum wata jaɓo seyno wona waɗo sifa ɗum ɗa wawi jaɓude haray ko fan technique heɓi ka programme ga kupi noon gila ka o ka nelaɗo okkunoya dolake on ko ɗon mi faala yo waɗani résumé seeɗa fiɓe extérieur ɗen ɓe ɓeyda faltade jeejomɓe kadi yoɓe yaafo yandide ika haray prochainement en ɓeyday wattande yila inchallah hayso ko résumé ɗi waɗan ɗon ɓe ɓayari fupani joni hari pan technique waɗi ka connexion ɗo fi wonɓe ɓen ka yaasi fi ka nulaɗo sallallah alih w sallam neldano o doleke ɗo haray raɓɓinɗingol haray min toriki ɓe yaafagol ɓe acca hakke ko pan technique ko ɗum waɗi kono min raɓɓinɗinay Hakim ibn Hizam ko gooto e marɓe jawdi mokkobaɓe Quraysiyankoɓe ɓen hari o naatali diina e o tawi jikki hakkunde makko e nulaaɗo no haani ka o nelda nulaaɗo goɗɗum ɓay noon o yehi Yaman o soodi doleke mo annduɗaa ko lanɗo ri Yazan on ɓornotono on o soodi on doleke ɗon o addi o neldi nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam nulaaɗo yii doleke on ɓe weltori kono ɓe maaki jooni o doleke ɗo mi alaa jaɓudemo dokkal ɓayɗo a naataaka diina kono jaɓiimo jooni mi sooditaymo e juuɗe ma nulaaɗo ƴetti coggu makko on diinaare 50 ɓe soodi doleke on e juuɗe Hakimu bnu Hizam ɓe ɓorniimo ɓe saɗɗirimo ɓe juuliroyimo juma ɓayru ɓe iwti juma ɓe ƴetti doleke on ɓe okki Usamatu bnu Zeyd Usamatu bnu Zeydi watti saɗɗirde o doleke ɗo o yaltida e sukaaɓe goreeɓe makko ɓen ɓiɓɓe sahaba ɓen Madina kaɓe fottata on kaɓe yindata ton eya himo mantora ko o doleke nulaaɗo okkilan ko doleke nulaaɗo mo okkilan on ni har himo weltori doleke on himo weltori wondema ko nulaaɗo holtinimo kon sabu nulaaɗo wata holtinde julɓe ɓen fof teno ɓe suɓi goɗɗo ɓe holtinimo kanko haray himo mari arsike haray mo haani weltade doleke mo nulaaɗo watti yo on tigi watto on doleke haray ko martaba molanaɗo hay no qissa no woodi ka honno Zuhair ibn Abi Salma to feeno arno o wacci nulaaɗo e nulaaɗo ƴetti honno wedelan waanaare maɓɓe ɗen ɓe okkimo nde waanaare hari no marno qissa juutuɗo ɓayru o hendike on wonno e juuɗe makko haa neeɓi Muawiyatu Abi Sufyan soodi on no wedela nde waanaare ko nulaaɗo waanotono kon e juuɗe makko o mari mo tuma o julno en o iidi o ko on ɗon o wattotono o yaha o julna iidi o arta o mare haa tuma oya iidi hewti wo hannde kadi ɓe ronireno ɗon ɗon mo ɓe no faala heɓde batte nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam jooni noon Usama kanko hari mo weltori ɗum ɗo par ce que ko batte nulaaɗo on o woni ɓornaade haɗa ko ɗum ɗo wonɗen raɓɓininde fii ɓe tawano ka nder gaa ɓen fii wonɓe ɓen ka yaasi haɗa ɓe yaafoto wassalamu aleykum ok shukran jasakumullah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal